Hello, welcome to Simo Pastry. Today we're going to make orange cake and Katka will help me to do it. Prečo robíme túto tortu práve teraz? Because it's come Christmas time and in Christmas time people don't have time. So I recommend to do the cakes 1 week before when you have time, and then you can put it in freezer and it's delicious when you take it in Christmas time. Alright, so now we can start. Now you put the eggs, we put 4 eggs, and you need to mix it 6 minutes minimum. Toto budeme robiť v 2 fázach. V prvej si urobíme cesto a v druhej si potom prichystáme sirup, ktorým tortu nakoniec polejeme. A v podstate na konci bude tá torta úžasne šťavnatá, ten sirup nám v tom pomôže. Now it's ready. Máme to pekne nadýchané a krémové. Now we will put, can we put this? Opa! Now we will put the sugar. Takže dáme cukor. 350 gram. And 2 packet of vanilla sugar. Cukor, 2 sáčky. And we mix again. Alright, this is enough. We will put now the oil. It's better to put it slowly so you will mix and I will help you. Now we need to have 240 milliliter of orange. I must be strong and carry. Najlepšie je, keď si všetko prichystáme naraz, aby sme iba prilievali a prisypávali. Dôležité je veľmi pomaly pridávať. This is enough. Now we will put the flour and the baking powder. Again we mix and we put it slowly. And now we will put 300 gram of kupica. Kupica. Lemon. The cover. But only the yellow, because the white is bitter. So only the... Ako veľa? Should be. Everything. Ak si budete robiť doma tortu pre vianočnú príležitosť, možno také malé odporúčanie urobiť ju v klasickom koláčovom plechu. A potom si ju môžete v kľude nakrájať na malé štvorčeky a takto si ju zmraziť. Je to praktickejšie ako veľká forma tortová. And the dough is ready. The cesto. Krásne to voní. Now we have a forma. I use now forma 26. You can use normal home forma, the square one, or normal open. Na koláče. And cover with a little oil on the side of the bottom. Okay, everything is ready. Now we put the dough inside the forma and we will. Ako dlho ju pečieme? Now we bake it for 180 Celsius. Around 40 minutes, it depends on the oven, depends which kind of forma. If it's big forma, it's less time. Let's go. Tešíme sa na výsledok. Pomerančovú tortu robíme práve kvôli tomu, že sa blížia Vianoce. Je dobré kľudne si urobiť aj týždeň, 2 týždne dopredu. Môže ísť kľudne do mrazáku a tým pádom si ušetríte stres predvianočný.
Okay, now it's the second part, and in the second part we're going to make syrup. And when the cake will be ready, we'll put the syrup on the cake. Right? So for this we need to put 480 of water, milliliter. Mm. 350 gram sugar. Vanilla sugar, and we need to have the juice from the lemon to protect the color. And you mix everything together a little bit. Now we need to make it boiling, so we will put it for boiling. Poďme bratia do Betlema, Budeme nalievať priamo na tortu, ktorú vyberieme rovno z húby. Nakoniec po sirupe nasypeme kokos na tortu a dáme na chvíľočku do rúry celú tortu aj s kokosom, ale rúra už bude vypnutá. When the syrup is ready, we can put it all around equal on all the cake. budeme ťa kolízati, Ježiško. Aj do stredu, aj po stranách. My Ježiška nevzbudíme, didlaj, 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 dá. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolízati, Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolízati. Cesto troška dopicháme, aby vsiaklo všetku šťavu, pokiaľ to tam nejde. Now the syrup is inside the cake. We will put kokos around everything to cover. Syrup sa nám stál do torty a posypeme celú tortu alebo koláč kokosa. Veľa kokosu. Ako má ktorá. Budeme ťa kolízať. How it was difficult to make? Nie je to jednoduché. So thank you for helping me, and I hope people enjoy from the cake. Thank you. Určite vyskúšame to. Ďakujem. Yeah. Sorry.